Okay, so babe, Richard. Say hi sa, say hi. Hi. Sana Fast talk ha. Unsay lami tilaan. Unsa to day? Okay, babe, so fast talk ha. Kana unsay lami tilaan. Ice cream or lollipop? Tilaan. Oh, sure ba? Unsay lami tilaan. Ice cream or lollipop? Ice cream. Ice cream ko na yung joke. Nganong ice cream man? Ice cream or lollipop? Lollipop! Ano lollipop man? Hindi ba bugno? Di ba sakit ngipon? Lollipop or ice cream? Ice cream! Nganong ice cream man? Ay, sarap. Jo, lahi lang gusto ko. Uy, sarap na sarap. Unsay lami tilaan? Bila. Ulit. Ice cream. Uy, grabe dyan ka special expression ka dyan. Lollipop kayo, dugay mahilis. Kailangan ka dugay mahilis. Thank you so much sa pinaskuhan. Sana all! Ice cream. Init ang panahon mo. Jo, lahi na chig oy. Ice cream. Why? Ano ice cream man? Wapo. Kani o darang mga chismosa. Priso ka. Mara nagchismis. Nay, unsay lami tilaan. Ice cream or lollipop? Ice cream! Siyempre. Ano ice cream man? Ay, tilaan. Ay, bugnaw man. Jo, bugdaw ko no. Ice cream! Jo, ice cream ko no nga naman. Basta kay uhaw man. Jo. Mamalit me og kuan ka ng ice cream kay para sa among challenge today. Okay. So, ang among challenge karong adlaw would be, hi ma'am. Unsay lami tilaan, ice cream or lollipop? Why is it so? Ice cream, ha? Isang bata. Wait, no. Bili, uy. Bili, uy. Ampon lang ako. So, ang kato kay ate man tong Bernie Ansalam. Takto ba Right? naman 95? So, Bernie Ansalam is one of my closest friends when I was in high school. Hello mga kapabo for today's video. Naatay challenge. So, ang kaninga challenge, ni kanini ko ni Red Natividad. I don't know taga-asa siya. Basta kay shout out ni mo Red Natividad. So, ang challenge would be this one. Amos lang i-ask og unsay lami tilawan, ice cream ba or lollipop? Okay, so mo na nga nag-andam mi og ice cream and lollipop para ganahan pud sila, di ba? Aron na po tayo props. Ay, okay. Asa tiyog sa Pabo? Alak. Okay, yapitoy. Unsay lami tilaan? Ice cream. Ice cream or lollipop? Ice cream lami. Ice cream ko no, day. Bigyan ng ice cream yan. Okay, so ice cream may ganahan yo petoy. So atong patilawon og ice cream si yo petoy. Sana Ano ice cream man yo petoy? Tamis. Tamis ko no. Opo. Sige. Go. Lami aoy. Meda. Every ice cream. Sumangil man ang ilaw day karon makakaon silang ice cream day. Sige, ice cream ibigay na yan. Lamit. Ice cream or lollipop? Ice cream o lollipop? Yes, unsay lami tilaan? Be ice cream kay giuhaw ko. Ay, okay, pasumangil. Minute at panahon, jamrog lang ka og ice cream. Kay mo. Kay Lamit. Ano ice cream man? Mula na man. Cho, gano'n siya mula na yun, day. Cho, ice cream, day. Hi. Hindi ba siya kagapat eh? Panuway jud ka girl. Unsay lami tilaan, ice cream or lollipop? Ay lollipop, oy. So, lollipop, imo kanon. So, di ka maka-ice cream.
Anong duha? Duha, ija. Usara, kuya? Usara. Ice cream, siyempre. Ice cream dahil dyan. Ikaw, kuya, dali sa kuya. Lollipop, idugi mo. Oh, perfect. Toyong, o saan mong pilion? Ice cream, dami. Imong suwang or imong kuan? Ice cream, dali. Ha? Teus Pabo. Ice cream or lollipop? Lollipop? Cha, lollipop ba yun? Hindi magkaitam-is man eh. Oh, tamis ko no. Ice Asa pa cream na, pa. hili gahi. Oh, lamit ko siya kay gahi, tamis. Cha, dako ko no. Cha, Sige, ice cream. ice cream. Madyo pag ice cream gitilaan. Ay, Ano siya kago? Lollipop. Ice cream. Ayun. Ang imong itlog ba yun nakita? Ice cream ko lang. Ay, lollipop kang tatay. Ay, dito. No, hindi na. Asa lamit tilaan ba? Ako ang lamit tilaan! O sa lamit tilaan, ice cream or lollipop? Huluoy ako kuno. Shout out Francis Egan Talanes and Marvin Gallardo. O sa lamit tilaan, ice cream or lollipop? Lollipop. Lollipop guys. Nganong lollipop man? Dagay ko lollipop eh. Nganong lollipop man lagi? Dagay. Mura ba sa uy? So ang kani nga pangutana gikan ni sa atong presidente. So ija ra nang gipadana mo kaarong mahibaw-an sa mga tao kung say angay kanang aron masabtan sa mga tao. So ang kani very serious question. Okay. Unsay lami tilaan? Gago! Ice cream or lollipop? Ice cream! Perfect. Lami ng ice cream. Lami unsa pa nay? Basta ganang ko. Sana all. Dahil dyan, makakatikim ka ng ice cream nga nahilis na. Ice cream or lollipop? O sila may tilaan. Hindi magsigat ikaw. Huwag ka magawin! So, dito ibinahagi sa akin ang katanungan na ito para maintindihan ng taga-barangay Pangi. So ngayon, ano ang masarap tilaan? What? Up sa inyo, mga Anong masarap dilaan? Ice candy. Ice cream or lollipop? Ayan, lollipop. Bakit lollipop? May hawakan eh. Ay! So, gusto niya may hawakan. Gago! So, ato pakpakan ang mga nin-participate. Okay, so, dito dyan ito may bawaan kung kinsay mas lami tila ano, ang lollipop ba or ang ice cream. So, that will be the end. Also, Tingog sa Pabo.